apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana, dumagas ka pa it kapita. Sa payagdardarasak kasinsen, adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin, makiasawa ni Nimfa ka anakam. Ay nawaw, kaano kasinsen? Inton umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sa bagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin, umay kayon tua. Awen, umay kaminto. Manu ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lata dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Aw, di mayat kasinsen, asidaglaan. Wen Day talaang tibagam, tanwawanan, agpatuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, Nimfa. Ni Nimfa, ang anak ni kasinsin Irene. Kagaano kanungay? Day tatijak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adyakon sinalunsod. ay nawaw. Na, apay akas tamot ti pagpagam. No intrisado ka, mapan ka ije balayda, ta si kamis mo tag sa lunsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay una yun, ay abakal. Si kamot kayam ti masabat ka o kaanakan Nimpa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at tamot kaanakan. Anya jay nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tan. Ay nawaw, day talaang gayam. Kunaklakit din, no niya tibagayo. Tata, makiasawa akon. Agkasar kami ni Tinobyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam Kaano nga agkayo kayaw ta tumulong ak? Intun Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mingay. Mapan kay laengan ay je balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige, umayak taw kaanakan. Isulang mo ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, Tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami. Agyaman na klauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin. Isu ka di dayjay ti pakiasawaan ni Nimfa. Wen kasinsin. Mikoy tinagan na. Ay nawaw. Payakas jay mo tit suraan na. Anyat kayat mo asawan kasinsin. Ay kwa, awan kasinsin. Guwapo mo't gayam. Ay nagtangos ti agong nasika. Kunaklaki dino adda ti madi akayat mo asawan kasinsin. Ay awan mo't kiti kasinsin, si kamat. Panawang kapay bait kasinsin. Adala ramida. Okay, awan parikot. Ay una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kini ang Tijuana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, Nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sa bali ti panagkita na. Iti anya aga po kung mga aramidin na ti kasta.
Jak ammo akin ni auntie. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa balik din ti pampanunutam. Madi nga rod tirik nak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawin na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nympha, tunyo. Ay nawaw, napanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kinkwana. Tas kumaitan niya. Kasla dakurkurang na. Kasla balasi ka. Mangrugi ka man ako na kaon. Kati sumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano mo tanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti madlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagayam. Tila madlaw mo may. Nagsasao ka kasla ammum amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wen tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nympha? Madimat? Ay nawaw, kasano amaday nanang? Diyan na asawa na nga road. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kasla dakurkurang na sika. Anya? Agban lalaki di jay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No sika ti makakita iti garaw na. Ang mga nupanunutemet nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at tikasta nga ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang da dya lalaki. Ang adamo nga minitsura na. Iso siguro ang nakikalay sa Nympha kenkwana. Ure kas jeti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay no kasta, adamot ten plano yaw. Wen nanang, aguray kayo langan iti 2 bulan. Grabe mo tis istoryaan ni Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanukurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan ba't nga agbagtit ni Mikoy Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kinimikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ta ibagana nga agbalatipada na ataaw. Di nan sa amo a professional nila kay mau. Diyak ammo akin ni auntie. Bayam, bagbagak day ta kasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsain, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumot tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay, tanangam ti panagsasaaw. Professional day jay kasinsain. Anya? Ada na talgad at trabaho na dayjay. Sa ita, ibagam nga da kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mutan, anya ti makitkitak. Ay nawaw. Wanaw, umapal ka, tanimi ko'y tinagbalin ang manugang kaw. Isu akas tamanang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mau. Kaya't munsamat ada itak tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akas tamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbalat na asawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no anya ti makitkitak anya. Agbain kamot professional da dyan. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama kapasano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Kat saan mo't asikatidakda ka matag.
nakababain nga road iti tao. Anya tilaban mo ijay kat professional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikoy. Doktor ka aya. Usto nga rodon agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atama ti mariknam. Agpasyar ta ijay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita matlaang dito syudad no Domingo, tada trabahok no Lunes. O sige. Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. Katuanan agpakadaak nga rodan. Ay nawaw, itulog ka ni ti boarding house mo. Saanan? Kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabahom. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng. Inpasyar ko tinobyo kasinsin. Agad. Kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw. Dandanimot gaya man. Wana, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabahok iti syudad. Umay kayon tumot ton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Ay wan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasaryo ka ni Mikoy, ta nag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko nak no bumalas ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, abay mo nakasta ti kawis mo, kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kawuskaw tunyaw. Adamat ti ginatang da sirle ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo ti kayat ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasayim ta sukatam day ta. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti ibagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawis mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasayim ta di mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalapdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya suot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ana ibagay ti kasday abado na. Kasla pang Halloween mo. Day tangarod ket. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kasla matada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Adda kurkurang ka. Ha? Nanang? Ni, adda kayo matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang kuti nagsarita nyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumagis skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam. No apay nga mi nakastatin suot yo, kat damot ginatang may nanang. Kaiso nga rin ti kayat kumat. Ay, nawaw. Katno pang Halloween costume samot dayta, nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay ti bestida. Ay, nawaw. Kagorgorak day ta Filimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Na, apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mau. Talaga nga burot ti darak. Numabalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mo no niya tirik na ti mabagaan iti kasta bakit? Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanakam. Oh, anya nga ita. Si Kama, ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanuma dahwa na kunti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kasla da kurkurang na. Ay nawaw.
Apay ka no? Takas jay mo't pimantin suot na kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanan. Gusto mo kidi tapno muna tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikay. Uray lay babain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot keng kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka din. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta pilimon. Makitam ta. Nasakit na kemao edi sikati ibagada nga ada kurkurang na. Jakon kayat ang makita da dya tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid da dya lalaki. No kayat dak asarungkaran ada maaramidam. Ay, dya kayat ang makita ti panagrup-rupan ako naklangarudan. O may laeng dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tarangan ti panagsasaom. Anya ngay ita, nagbalatek mo't laeng ken ka. Kasta talaga ti biyag. Di ka ngamin agbalin adakes iti pada matao. Ti pagsakitan tinakem ko. Ket ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat ti imparparik na iti pada matao. Saan ngamin na nasaya at ti kasjay a panagsasaom iti asawa ni Nimfa. Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay nawaw! Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumswa a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.